Ay, misis. Ni, Kap, oda ka. Imbag nga bigat mo. Kamit ako niyang Kap. Ako umayag ta. Dati mang mapasamak nga meeting ko matulong Lunes. Meeting? Pwede pagkarapa meeting kami, Kap. Kaya to dati patupad yung baro nga ordinansa. Naman nga baron nga kabarbaro la jay baka nga alaang ti may isang alupuna tapos to damanin baron. Dati baro nga ordinansa data. Namanin? Nga misis mo, tali mo. Nagaduami nga makikita ta lawlaw nga kwan. Aper nga tapati sakti pan mo ayaban nga. Kita no ma-approvean nga ordinansa tayo. Jay? Ado nga hindi makikita ta nga daldalan nga kada malim bigat nagmamarites. Bigat pa lang gi agmamaritesin. So may metman no maitari dalman. Apay nga ta babae lang Kap pati mit lalaki no ka oray to pa si kakapkit. Marites ka no ka. Di pati si ka maitali. Ito naman minsan to ba hindi na Anak ka padi. Madiman deta nga kamon. Salain ka nga talaga ka. ado ti kwan. Maper-per di biyag na gapulang ditan. Ito nga kuaman. Ikuate man deta nga ordinansa tayo. Misis mo, tali mo. Ano mabawasan bit, diyan takan kanto nga, kijismis nga, bigat pa lang. Namin kinaapan Kap nga ordinansan kaslanak nga agrit ta Sana mapalubusan di, mga alas 6 di malim, kas dyan. Ano, may iwasan, kita, wara-warad ta nga, sa aso, kijismis. Sige nga nga iki mapanak to Tulong ko Pamiting mo. Nulunis Ayun Kap, sige. sabaring ma-approvean. Approvean data maggata aduti marites. May sa ka jain Kap. Nung sigaro, kas dyan. Ado na per, di biyagdan, gapo di, kasta nga, ugali.